byakomeye, ibintu byahinduye isura ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndagira ngo nkubwire ko amasasu arimo araturika ari menshi, iminwa y'imbunda irimo irasuka amasasu aremereye, aho guhera mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki 20 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2024, indege z'intambara za FARDC zirimo kajugujugu, zirimo Sukoyi, zongeye kunyanyagiza amabombe menshi iri hariya muri teritwari ya Rucuru ndetse no muri teritwari ya Masisi. Ni ibitero ingabo za Kongo FARDC zakoze nyuma y'uko hari habyutse humvikana ikiswe imyitozo ikomeye cyane, imyitozo yakanze n'abaturage batuye hariya muri axe ya Rwindi ndetse no muri axe ya Kibumba, kuko abaturage baganiriye n'itangazamakuru bari hariya Ikibumba mu kibaya, bo bitangarije ko babyutse bumva imbunda ziremereye zirimo kumvikana, gusa bakabanza kwikanga bazi ko ari imirwano, gusa bakaza kumenya amakuru y'uko ari imyitozo ikomeye cyane irimo irahuza ingabo za SADC ndetse n'ingabo z'Abarundi, irimo irabera hariya mu kibaya cya Kibumba. Ariko byaje guhindura isura mu masaha ya saa 2, kuko mu gace ka Sake hariya mu marembo urimo uragerageza kwinjira mu gace ka Bihambwe habereye ikiswe imirwano ikomeye cyane. Abarundi mana y'isi n'ijuru bakoze operasiyo ikomeye cyane, ni operasiyo yashegeshe ibirindiro bicyatandukanye by'umutwe M23, kuko amakuru dufite nuko M23 ibi bitero yagabweho n'ingabo z'Abarundi zifatanyije n'iza Tanzania, byatumye M23 itakaza imidugudu igera kuri 3 yari imaze iminsi igenzura. N'uduce turimo Karuba, n'uduce turimo Butembo, n'uduce turimo Oso, ukamanuka ugafata agace ka Kisheshe, ukamanuka ugafata agace ka Bumbiro. Utu duce twose ni uduce twazindutse twumvikanamo amabombe aremereye, ndetse iyi mirwano yatumye ibihumbi n'ibihumbagiza by'abaturage bava mu byabo. By'umwihariko amakuru yashyizwe ahagaragara na Liyetona Koloneli Wiringoma uvugira abarwanyi ba M23, yamaganye ngo ibitero by'ihohotera, yamaganye ibitero by'iyicarubozo birimo gukorerwa mu baturage. Nk'ubusanzwe nk'uko tubizi neza, iyo M23 igabweho igitero n'ubundi yihisha mu baturage, ariko kuri ubu ngubu amakuru dufite nuko ingabo za Kongo FARDC zatanze impuruza ku baturage bose bari mu bice M23 igenzura ko bagomba guhunga, nibadahunga umuriro baraza kubacanaho. Hashize iminsi Sukoyi 25 itifashishwa ku rugamba, gusa kuri ubu ngubu guhera ku wa gatanu kugeza ubu ngubu kuri uyu wa mbere tariki 20, ndakubwiza ukuri Sukoyi irimo iramena amasasu, irimo iramena amabombe. Sukoyi 25 ni indege zikorwa n'igihugu cy'Uburusiya. Izi ndege zari zimaze iminsi zaroherejwe mu gihugu cya Georgia nyuma y'uko leta ya Kinshasa itanze komande yo kuzongera ubushobozi bwo gutinda mu kirere no guheka amasasu menshi. Leta ya Kinshasa ikabikora kuri ubu ngubu. Izi ndege zirimo ziranya amasasu M23 itazi naho ziturutse, kuko abaturage babiboneye n'amaso ku maso. Bo babwiye ibinyamakuru bitandukanye birimo ibiro ntaramakuru by'Abafaransa RFI, birimo BBC, birimo Kivu Morning Post, ko izi ndege za Sukoyi 25 umuvuduko zirimo kugendaho cyangwa se amasasu zirimo gusuka bizasiga M23 iranduwe cyangwa se ikamburwa burundu igacishwa mu kigo cya Rumangabo nk'uko leta ya Kinshasa yo yabiteganyaga. Gusa ibi byose ni operasiyo irimo irakorwa. Abarundi bakomeje gukora operasiyo ikomeye cyane, by'umwihariko General Kabundi uri hariya mu misozi ya Rwindi niwe ukomeje gushengabaza abarwanyi b'umutwe wa M23, kuko General Kabundi akomeje gukora ama operasiyo akomeye cyane. Ubu arimo arasingizwa n'abaturage b'Abarundi, arimo arasingizwa n'abaturage ba Kongo, by'umwihariko ngo arimo araha umwanzi ikiswe isomo.
Gusa iyi operasiyo irimo irakorwa na M23, amakuru twabashije kwakira nuko nayo itaryamye kuko irimo irakora icyo twakwita kwimura abasirikare bayo, irimo irakora icyo twakwita kwimura abarwanyi bayo. Amakuru twabashije kumenya nuko M23 nayo irimo irafata abasirikare bayo bari mu bice hatarimo kumvikanamo imirwano, ikahabakura ikabazana mu bice birimo kuberamo imirwano. By'umwihariko kuri ubu ngubu amakuru twamaze kumenya nuko abasirikare bose ba M23 bari hariya muri axe ya Kibumba bamaze kuzanwa hano muri Rubaya, abandi bashyirwa Bihambwe, abandi begerezwa mu Bambiro ahasanzwe hari ibirindo bikomeye cyane by'ingabo za Kongo FARDC. Gusa amakuru twamaze no kumenya, twamaze gutahura nuko izi nyeshyamba za M23 burya ngo nazo zifite misile ihanura indege, burya nazo ngo zifite igikoresho by'umwihariko biteguye kugikoresha bafata umujyi wa Sake, nk'uko bimaze iminsi bitangazwa na Koloneli Nanga usanzwe ukuriye ihuriro ry'imitwe ya politike na gisirikare rya FCI. Aya makuru twayahawe n'umwe mu mbone zacu ziherereye hariya muri axe ya Sake, watubwiye ko yabonye imodoka zo mu bwoko bwa Tata zari zihetse abasirikare benshi ba M23 bari bavanywe hariya Ikibumba, barimo barazanwa hano mu birombe by'amabuye y'agaciro ya Rubaya. M23 ntishaka gutakaza Rubaya kuko ngo ahangaha ni igice cy'ingenzi, ni igice kizatuma M23 igira ubukungu bwinshi, igira ibice byinshi ifata, kuko Rubaya kuri ubu ngubu ngo M23 igiye kuhamarana ukwezi, imaze kuhakura inyungu nyinshi kuko imisoro yose yafatwaga na leta ya Kinshasa abarwanyi ba M23 nibo barimo kuyifata. Kuri ubu ngubu M23 ndagira ngo nkubwire ko yambuwe uduce tugera kuri 2 twari dusanzwe dufatwa nk'uduce tw'ingenzi, nk'uko ibinyamakuru bitandukanye byamaze kwandika iyi nkuru. Ni uduce duherereye muri teritwari ya Masisi ndetse n'uduce duherereye muri teritwari ya Rururu, nk'uko umuvugizi mu bya gisirikare mu ntara Kivu y'Amajyaruguru yamaze kubishyira ahagaragara. Yamaze gutangaza ukuri kose, avuga ko M23 babashije kuyirukana mu gace ka Kirima, babashije kuyirukana mu gace ka Mutima, agace gasanzwe gaherereye hariya muri teritwari ya Rucuru. Yabitangaje nyuma y'uko hari hashize iminsi igera kuri 2 guhera ku wa gatandatu ibisasu byari birimo birasukwa n'indege za M23 za Sukhoi 25 zanyanyagije ibisasu biremereye hariya mu bice biherereye muri teritwari ya Rucuru. Aya makuru akomeza avuga ko izi ndege kugenda zinya ibisasu aribyo byatumye M23 ibasha guhunga igagenda ita uduce dutandukanye. Icyumba kumenya kuri izi ndege nuko noneho byari byitezwe ko zigomba kugaba ibitero ziturutse hariya umujyi wa Goma, ariko ubu ngubu siho zirimo guturuka kuko zirimo kuva ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bukavu giherereye hariya muri Kivu y'Amajyepfo. Ibi ni byatumye abarwanyi umutwe wa M23 batamenya ibirimo kubaho kuko zirimo guturuka hariya muri Kivu y'Amajyepfo, abarundi bagaturuka muri Minovo bakaza bose bagahurira hariya muri axe ya Rwindi, abandi bagahurira mu gace ka Kanyabunyoga bakahasuka ikiswe amakompora, bakahasuka ikiswe ibisasu, kuko kuri ubu ngubu leta ya Kinshasa yamaze gufata umwanzuro w'uko igomba kunyanyagiza ibisasu mu bice byose bigenzurwa n'izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 guhera 2021. M23 ubwo yatangizaga ikiswe urugamba, ubwo yatangizaga kubohora uduce dutandukanye, izi nyeshyamba za M zagiye zitangaza ko zasabye leta ya Kinshasa ko bagirana ibiganiro. Gusa leta ya Kongo ikomeza kugenda ibatera utwatsi, ariko kuri ubu ngubu ngo M23 yiteguye gukomeza kurwana paka igeze ku ntego zayo, kuko uyu mutwe wa M23 burya ngo muri iyi minsi urimo urarwana ushaka gufata Sake, ugafata Goma, ugakuraho ubutegetsi bwa leta y'Kinshasa. Kuva Koloneli Nanga yayobora uyu mutwe
wa FCI, umutwe wa politike ndetse na gisirikare. Ndagira ngo nkubwire ko aribwo M23 yatangiye kujya mu kangaratete, kuko imipangu yose igahunda zose zari zifitwe n'aba barwanyi ba M23 nibwo zatangiye kujya ahagaragara. Reka duhere kuri operasiyo ikomeye cyane yakozwe n'ingabo za Tanzania zifatanyije n'iza FARDC, bakaza gufata Eric Nkuba. Uyu ni umwe mu banyapolitike bakomeye cyane bari bakuriye iri shyaka rya FCI, kuko uyu nguyu yari umujyanama wa Colonel Nanga. Yarafashwe amena amakuru yose ayashyira ku karubanda. Uyu niwe yavuze ko General Numbi na Perezida Joseph Kabila aba bose baba bafasha M23, anavuga umubare w'abarwanyi ba M23, anavuga intwaro batunze, anavuga buri kimwe cyose. Ndagira ngo nkubwire ko kuva abivuze aribwo indege z'intambara za FARDC zatangiye kwibasira ibirindo byose bitandukanye by'umutwe wa M23 nta bwoba, kuko uyu nguyu yari yamaze kuteguza, yamaze gushyira ukuri kose ahagaragara. Yanavuze intwaro M23 ikoresha ahantu izikura, yanavuze intwaro zose M23 ifite ahantu ziherereye. Gusa akimara kubivuga, M23 nayo ikoresheje intasi zayo bahise bavumbura aya makuru, nabo batangira gufata intwaro zabo zari ziri mu bice bitandukanye, batangira kugenda bazimura. Ari nacyo cyatumye izi nyeshyamba za M23 zifata imbunda nyinshi zari ziri hariya mu kibaya cya Kibumba, bazikurayo bazizana hano muri Rubaya, izindi bazijyana i Bunagana, izindi bazijyana i Gicanga, izindi bazijyana i Mweso. Ariko imbunda nyinshi na misile zihanura indege za M23 ziri mu birindiro bikuru bya M23 biherereye hariya muri teritwari ya Rucuru mu mujyi wa Bunagana, usanzwe uri hafi y'umupaka uhuza igihugu cy'Ubugande ndetse n'igihugu cya Kongo. Gusa abaturage nabo batuye Bunagana bakomeje kumena umuceri, bakomeje kumena amakuru yose hanze y'ibijyanye na M23, kuko abaturage hashize iminsi batangaje ko bakunda kubona abasirikare benshi ba UPDF bacariya ku mupaka wa Kitagoma, bazanye imbunda, bazanye misile zose zigomba gufasha uyu mutwe wa M23. Gusa Ubugande nabwo buhakana ko nta nkunga n'imwe buha M23, bugatangaza ko abasirikare babonwa n'abaturage ari ababa baje muri operasiyo ya Shuju yo kurandura inyeshyamba z'umutwe wa EDF zijengereje abatari bakeya hariya mu ntara ya Ituri.